Voilà, Mosibe, Ibe, Sabondirabe, Wombeda de Jama TV, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa ta'ala, wa barakatuh, and the Yauti. Ka émission men, Hotiren Fouta, donc on dit tous les lundis, 14h30 et 15h30, malheureusement, un football qui ande 14h, 50 minutes, destination 15h, qu'on ouvre de nom, donc on dit qu'on est temps. Hande, un peu de parole, beaucoup de musique, on y est dans le DJ Bella Jodi, ouais, ouais, o kensa moƴƴa kono hande mi aray e puis goto hande mi anda si fansi ɓe no yiɗi DJ Bella fansi ɓe no woodi tigi tigi fidèle ɓe kadi fans hara en salmini jamma on fof wona o ma o mon dawro ma to ga e hino nanga soka yo Allah wlan ɗo yaltimoto jam moƴƴere nawnuɓe waali ɓen kadi yo Allah dikkimi ɓe kon activité ji maɓɓe en tout cas kala mo ladde ko sattewre mum yo Allah wlan ɗon jonitumo hoore makko ere jam moƴƴere en salmininira men ɓen e babiraɓe men ɓen e bappiraɓe men e kodiraɓe men e kala mo dawro ma e kadi no darde Jama TV ka télévision mum e mon dawro ma télévision jeunesse et puis télévision kadi yimɓe ɓen ko ɗum sinna Jama TV noon ɗon andi hara hino ɗo en face monument Colobane on premier arrêt BRT on sa yewti ka monument Colobane hara ko ɗo télévision o woni donc o heeɗa o lumbita talongo Colobane mais ɗo no wawi contade face par ce que hiɗon andi ko maire on ko Colobane face Gueltapé mais fewno ɗo ko côté face on men woni kono noon sa yalti si tawi ka yurɗo Médina a yalti ka des voies ji e ara ɗi hetta centenaire wongol a hetta ɗi ka monument Colobane a tourni ka jungo ma nano seeɗa tun a hewtay ka télévision on wonɗon avant a hewde arrêt BRT on si tawi ɗa yiwri côté Grand Dakar sa feƴƴi rond point Blaise Senghor on hewtugol ma kadi ka premier arrêt BRT on wonɗon deuxiéme arrêt BRT on sa hewti landugol ma kadi arrêt BRT on haray télévision on no ɗon ka jungo ma ñaamo premier étage donc deuxième étage pardon haray ko ɗo télévision Jama TV on woni si wiɓe kadi wano par exemple wano Dakar Sandaga to si ɓe feƴƴi hewtugol monument Colobane feƴƴugol maɓɓe monument on seeɗa tun ɗo ɓe hewtu arrêt BRT on sa jippike ɗon sa noddi Jama TV a noddi collègue goto Jama TV o hollete goto télévision woni hara immeuble ji woni ɗon ɗin ka jungo ma ñaamo par ce que haray ko ka ñaamo ma woni on côté ɗon a nodda tun après min jippanoma walla min haynoma ka balcon e Jama TV onon iwraɓe kadi balle parti Thiaroye Kayo laawol ngol lycée Kennedy ɗon andi laawi ɗino ɗon entre école on e monument on ka ɗon woni anniversaire DJ Bella Jodi on anniversaire émission on waɗata e le 2 décembre ƴetta e deux fois ji ɗin tun sa iwri Colobane feƴƴugoma rond point familiar on deuxiéme angal nden ɗon ko ɗon jippotoɗa kam monument ɗon ƴetta deux voies ji ɗin ɗiɗi sa ƴetti deux voies ji ɗin ha ka yaltude ka talo janoyongo Blaise Senghor ngol ndaara ka jungo ma kadi ɗon ko ara gomi sikki ɗum haɗa ɗon ko jungo nano feƴƴugol ma arrêt BRT on sa noddi anday ko ɗon Jama TV majji aka tumbere lawo men woni mais avant yo mi hiwro goɗɗum hande arten taw e Lamba Sidibé ko Allah wallata ndaare on ɗon taw si arten par ce que ne waɗi piiji ɓuy ko wotten ak régime sa waɗi pré Lamba Sidibé ko Allah wallata ɓayɗo andi yo Allah wallu en mo kala maydade Lamba Sidibé ko Allah wallata yo Allah wallu en ko Allah wallata yo Allah wallu en combo carifala tola la marana alla go wallo alla walle ene ko alla wallata bay go tango fa boto alla rena tango fa
signé Lama Sidibé l'enfant de Orefello Mamoun donc andi Lama Sidibé ko kanko woni le roi passé en tout cas musique pastoral musique traditionnelle guinéen ko watta gon kanko Lama Sidibé ko wattore lala no wodi tambin no wodi ngenge no wodi c'est-à-dire ala ko wakata e musique pastoral on surtout et tout pour chercher ko inte guinéen kon hara en salmini jama fop e weltani ke jama fop mo be ka page Facebook jama vraiment eno heewi tew ka page Facebook parce que do ngandi hara be welti kadi émission on no wodi tous les lundi inchallah 14h30 walla wi'a bala 14h30 15h30 mais hande tardi seda en tardi 20 minutes mais il y a pas de problème on rectifie du salla jabi haray numéro téléphone on yarta e mon pour no wawe yewtidde 78 116 82 38 haray no mi anda piu gotu hande ko fansi be mon wolande mi dara si tawi enen kadi guinéen on si tawi fansi be walla animateur be mabbe ben wonbe ka télévision jibe ko dun nyandem bay mi wolani goddo minni mbari téléphone ngon jettama be natu ka suudam be jet téléphone ngon be jetti mbudi be jetti c'est-à-dire kala ka goynete ko mi hajtorta kon e côté ka réseaux sociaux kon be jetti mais mi jodi mi pense pourquoi baydandi gujjo kan wala c'est-à-dire mo mari sens interdit ko sa nangimo sina dum haray kanko mo décide tun wala sens interdit engal non mi arta ka télévision do fansi be adana mi téléphone yo fansi be sodu téléphone mojo adana mi ka télévision Jama TV do onon fansi ben arana fansi zalion avant tout d'abord téléphone goto hebi ke goy taw téléphone hebi ke de voilà téléphone no hebi don mi do fala dimmo kadi on téléphone en tant que fans wonɓe darde émission on ka Jama TV wonɓe darde DJ Bella Joli noddaɓe kadi wiya no apprécie téléphone émission on no apprécie en tout cas ko waɗete ka Jama TV kon haray yoɓe apprécie kadi ha ɓeera téléphone mi nalon ko iPhone de walla ko téléphone goɗɗum go yo téléphone tun haysi ko Nokia on kun 100 francs ay kun Nokia on kun 2000 francs yo ar tawammi ara ko Nokia on kun 2000 francs kun ar tawammi voilà hande non mi jonna o numéro téléphone momi joggi on passé carte d'identité on be naborno vraiment mi ronki yidde dum don taho mi yitali taho ko dum wadi simi yemi jette nouveau numéro go ha mi hetta carte d'identité on mi wawa yawde hetta pisi jande mi jonna o salla jabi numéro téléphone on ka wato lan nodde humpondire inchallah ka Jama ka téléphone ka Jama TV non do ngande wada 78 wadon 116 82 38 ono DJ Bella Joli salmine souci foli résident à Dakar mais président on ene monsieur Raimi Diallo Tunti Dugu Mali donc salmine kadi on Ousmane Koulibaly vice président on salmine chargé l'organisation monsieur Wouri chargé de communication monsieur Daouda Kourkouté Tindi et Tali do e Jama TV salmine kadi Mustafa Fowdal kala tawado ka portal fi bantal souci free résident à Dakar c'est-à-dire do ngandi tournoi ballo mabbe hanki juno en tout cas Jama on naati arame de suite non kadi Jama burtu nadde non supporter on hewa ha moja parce que sala jabi dimanche prochain AC game wingi joy dum ko menen haray non fop non tande nyande kadi men déplacer Jama TV men naba akasa de nyande kadi welay sala jabi aray ko game e bumbi merci général Barry depuis do e Gambia people kankay do ngandi sala jabi samedi aro e dimanche aro kanko e Bineti Mali dum ko ton e Gambia si Allah ran don jabi en arta kay le 9 et le 10 inchallah ene e karjatu leluma ton kadi Gambia people mais attention de mais mi yeto hunde wotre DJ Bella Joli yalta tourné woni nder Dakar si Allah lan don jabi haray en yaltay mi yalde non kadi caméra Jama TV atta émission on har do reni 38 téléphone acha taw ngal ko tamitel mi duano on don haray mi andi on don ko vrai fans acha régime mahin dareng clip waddo prédon wo parce que mi anda se tawi dimi jonduma di sa gaydi regidde seconde acha mahin jette wala so camera burema ya après c'est arten e fodé kuyate akasa acha régime
Manjeteng Musto Camara Buramaya Buramaya Ibrahimaya di bari bañ di fay bari de Ibrahimaya mi anda si jama fami Musto ko yimi don kon o wi Ibrahimaya ka mabbe dunga ka mabbe non no way sa wi DJ Bella Joli kame o wi Ibrahimaya don andi Ibrahimaya tanko Musto Camara ko don o jibina on jandi o wi sa yimo doga Konakiri otoje doga piji fo wada ko Allah Ibrahimaya hay lansara konte Guinée fo nande ko Ibrahimaya bewi Ibrahimaya bibbe hebabe moddibe no waton Ibrahima kasa. Merci général Barry, merci pour le cœur. Merci. Mi dande tun an kay de préparation fondo le 4 et le 5 ange Bineti Diallo Mali parce que dande fe Gambia people ndanyande kadi welay sawa sofi ara de souhaite fo yalt ndanyande kadi wada concert boom Kadiza Diallo kankadi mondar de page Facebook on mondar de émission en salmino mo yamo page Facebook voilà 78 116 82 38 kombo adanta mi téléphone moƴƴo do hara ko téléphone moƴƴo no moƴƴo téléphone hay ko Nokia jara ko moƴƴo ara ko simple lan hanondini acha Mr Alpha depuis Koloban ara salmino Mama Salou Sangarea le président jeune Sangarea en salmino Grand Kaba Sangarea kadi salminama Sidney le président jeunesse moyen guinéen au salminam en même temps le président jeunesse ressortissant de Dongol Touma do Sénégal kankado salminam salmina kadi monsieur Souleymane vice-président SB Vision et monsieur Salou Conté président SB Vision kadi salminama en salmini kala wonɗo gol de marche la feondo salminen Dio Diallo Sere Dio Diallo foppe ngacciala goto salminen Aïssa depuis la Guinée Conakry Salla Jaboni DJ Bella do e jour anniversaire ma le 2 décembre mi hewti Dakar parce que ko fo en tawde fête go parce que mi gadi anniversaire la ko le 24 décembre maintenant inchallah mi wolna on piondiri pigidi min DJ Bella Joli o goddo wonata ga ya ça m'intéresse pas min ko intéresse mi golle ande vision an on sella la no jabi ko dum intéresse mi o goddo wonata mi ga ya so wolu haronka parce que ko sa ari a bakke goddo anda wowlamo sa ara le bakke dama wowlatamo donc c'est pour cela que alliance de la sous-région toujours no da horma be nodda wondo ara e mabbe après ça si pio be yalta be ole aka dumani donc j'ai entendu beaucoup de choses leur ko organiser un concert marama labe ha hewtango hande mais meden garde dum sauvegarder do salla jey meden mari un jour viendra ko jama warta jodo wowla halaji go acca merci beaucoup ara 78 116 82 38 mi salmina jeunesse joli don fop mi acca lay goto mi fuɗɗora président o monsieur Yero Juma kanko kadi mi salmini mo moƴƴa depuis ka woniri wo e salminen kadi wano fat ja fammata wansang e modi makko kanko modi makko non Amadou Wansang Tokoran salminen koto Amadou Bella aussi kurawal ley fetore salminen kadi wano kala mon darma en tout cas be tunni jalle be dungili be kenkom be pellel hay e goddo ngaccal Idrissa nga salmini Abdoulaye nga salmini dum en anni be salla jabi dimanche en joie deuxième dum ko terrain municipal de Yakar haralan tori geme fop kala wiyaado ko jibinande geme yo yaw terrain municipal de Yakar sa fe idun seteo terrain on no yeso don wawen organiser wawen supportude équipe mengon en tout cas tout de ngalay be gagno et dimanche inchallah parce que premier match mengo dimanche que 4e journée merci Boubacar aussi fendo jogiro équipe do équipe moƴƴa e côté Mamadou be fo be salminama e kala kadi ko en tout cas fala do participer do kadi ka wallugol parce que ma équipe on wallite donc andi équipe wadde physiquement en tout cas mo équipe wallite côté khalis et tout ça haray il faut que waden dum non kadi hara fo nota sala jabi vendredi à partir de 19h ka monument do vendredi aro do e fofoten ka monument do wawen débattude ko honno équipe on yarata e ko honno équipe on gagnorta min ko dum dumi débattirta ko honno équipe on gagnorta voilà c'est ça la vérité merci beaucoup ara salmini jama fo ngaccala e goto e salmine be karejum kono gitu den taw men dano hande ko nangi gitu den go atwarani salmine be ka régime salmine kadi madame Ba Yasin kankari mo do kanko defata me nyama me yara ndiyam bobu dan en salmine mo moƴƴa salmine pay ko fo kadi won ko do koy ka personnel ben ka Jama TV salmine Billy Boy kankari fondo kanko mo inanta mi affiche ji din ka concert kono he so mo eni hikka goddo ko arata kadi oya subhanallahi donc salmine kadi Lamzo DJ Lamzo do ngani kankadi voilà mo fewni nodi ko fewni ni kankari le 9 décembre
décembre kankan wodi ko fewni Billy aussi le 20 le Billy aussi je ne sais pas si que le 22 si que le 23 kankan wodi ko fewndi ni andi Jama TV kanko activité ji tum wadata acha mahindaren fode kuyate nouveau clip makon artan ka plateau men Jama TV numéro téléphone kono mi wodani no merta jonde mon beaucoup ko hombo non ko wiete fode kuyate ko doni dernier clip makon kanko fode kuyate do gandi kanko yemno foto sar kanko yemno taytongo yo telayo voilà 78 116 82 38 ka numéro DJ Bella Joli fondo mo wato la nodde on tawta on hewndo ka téléphone an ha mi hetta dia PC jan kadi on noddela 76 785 785 84 13 76 785 84 13 donc on numéro téléphone personnel DJ Bella Joli on fait ondo maintenant 76 785 84 13 merci beaucoup Aliou Barika dino darde émission on salmini mon kanko e ɓengure makko nden fof e Mariama ɓengu makko Bintou wondude kadi monsieur Thierno aussi kankadi mo manade acca premier auditeur wala auditrice ka ligne allo merci beaucoup kala fala do yeme yewtu a ɗuyte téléma on seeɗa wawa yewde ko ɗo mi salmita président Thiamala Bari Bantingel salminen kadi Safiatou Malal Bari Bantingel voilà en salmi kadi Ami depuis Ridis kala Jumayatu kankadi depuis Robos salminen Mamadou Binta kankadi Boubacar Horeya en salmini kadi wandana horma Aissatou Koundara Korka depuis Ñartali salminen kadi allo donc si ko adda belan téléphone do kala kadi fala do ngada téléphone on yo nodde adano lan téléphone moƴƴo voilà mi heba ko mi connectera kadi mi hebi goy téléphone mi do ka téléphone de ino téléphone on voilà o do mi hokkamo goy ko deuxième téléphone mi fala parce que fansi ben nane be no DJ Bella ko watta ko no wela mais c'est tout ça mais si goddum voilà accu voilà haray ko do adi téléphone assalamu alaikum allo oui ça va day jang jamtu alhamdulillah da nodda mi honto damake honno ko min Marama Julde depuis honto Marama Julde depuis Wakam Marama Julde depuis Wakam d'accord Marama Julde mi do hedima day jang jamtu hidanda de télé on ka télé mada jodi da sibude quoi machallah mere ndara do wotten futara mene fala do son iPhone don hotiren futa don fala son iPhone régime yandi jippagol do watnala son iPhone mi hokkima mo law kamo mboyombo mi do hokkamo do yetta e bari be fof Marama Julde ko bari yettada ko bari mi yetta mi jabi kaw kudalanko min ko madame Bari de ko Diallo mi yetta kono ko madame Bari non c'est la même chose dawa yettede Bari parce que c'est bon ayatu Marama Julde depuis Wakam mo kede sa iPhone nani ok merci beaucoup allez 78 116 82 38 merci Marama Julde régime s'il vous plaît attendant la iPhone wawe ndarde ko do salminten voilà jetten deuxième auditeur wala auditrice allo nam on jarama to nala ton hino e jang jantinno golle ɗen alhamdulillah ɗo noddami honto ɗo maake honno sanusi makete na sanusi makete ɗon ɗo noddami honto depuis Medina sanusi depuis Medina nam miɗo heɗima waɗanen ɗon min waɗanen ɗon son Sansi voilà Sansi prochaine fois ça noddela nga ɗo téléphone seeɗa parce que déjà min mi gayno wolde miɗo heɗima an ya wowlu kon ɗa wadda ya ara par ce que ko téléphone wonɗa e jentade donc waray en évita ɗum ɗon merci il y avait beaucoup de monde
ka page Facebook merci beaucoup e kala mon daroma en tout cas no darde ka page Facebook meden weltani o moƴƴa andi Jama TV ko pour mon mi andi sa citi wobbe ngake wobbe mais mi weltani ki on fop mo be darde ka page Facebook be mi wolani on non téléphone ngon no wujja hara lam fala yette barijo goto man daroma walla dido le tato addano la wiya DJ Bella hin o téléphone do mi o kimamo c'est ça que voilà ko dum tumi fala wala yette no hayso yette barijo sincèrement na yette so bende la hande benno watta dum don benno be agni yette bari to voilà ara si feƴƴi don kono mi rene non en salmine kala gondo ko alliance de la sous-région no salmina no weltana donc salmine kadi e camara Thiaroye wondude e kanko Petiro Thiaroye sen gayni joni darde sayfo mi artana on joni programme pour le 2 décembre si Allah ran on jabi régime sekitung vidéo kajal lelu ma on a hendikemo il faut que o feƴƴa ka télé jama on anda si Allah jabi le 2 décembre don lycée Kennedy enen e kadjatu lelu ma e fils de Marga e petit DJ mon dawra ma pay kon kulu fo sangi ya jati fere heri ko dañandere de wonde mum aca mahin dare beaucoup signé Sayfon Balde Gibinande Labe voilà yette goddo ka ligne allo oui on jarama de no buti to mbuyi alhamdulillah ok la noddaw Tivaouane don noddami Tivaouane mi salmini be Tivaouane ben fof ko songoyami fanga ɗon Jani Alpha son Jani Alpha dayne honno so Mamadou Bari astaghfirullah so subhanallah non hulbini ok de son Jani Alpha nani merci beaucoup Mamadou Sow depuis Tivaouane donc kankadi régime anani ko Jani Alpha fala mi fala ka nyawlade hay goto parce que bon no wodi ko si Allah on de nyawlo mais si no wodi ta nyawlo de ta jabu nyawla gon acha il y avait 30 et quelques personnes qui page Facebook et salmini jama fop en acha hay goto en vraiment en wetani fop on be darde men ka jodi be ka salum mun kay no darde wonbe kadi ka page Facebook on darde télécharge be kadi application on darde en tout cas salmini dum ka YouTube aussi wonbe tomme fo haray mi aray to anete gollon et samedi le 2 décembre si Allah non jabi haraka ka woy ko wonde nge wattude l'anniversaire émission ndaru yida wadade do e Jama TV on e jeudi jeden fo haray si Allah jabi e wada fête makko samedi le 2 décembre au lycée Kennedy acha yette goddo ka ligne allo l'anniversaire émission merci beaucoup monsieur Kitung odo ko asa grand sa fala yewto adu tele on carrément doita télé on walla pottoda télé on téléphone ma yewten voilà 78 116 82 38 78 116 82 38 acha yette goddo kadi ka ligne allo DJ Bella Juli no marché de donge jang Bella jang na lato alhamdulillah ko num fewndi ono ito ko télé nan do meden weltina meden do meden fala on weltinde so jabbi weltagol mo de félicitations wa meilleur que bon yewori nam ara kadi kolon de tan o watan somboma yama bari on o yatnalo clip don kono mi o kay on bijo nani d'accord no ano sondi ko ono amo budon kadi ko so bidin kadi hara ko teddungal le mon avant tout d'abord de mari so molana do le 2 décembre ko lycée Kennedy do en face télévision on do salla jabi do ngandi monument Koloban do ka no andi metti ko no promotion d'accord ko lycée Kennedy do watta salla jabi ide ngadde kajjatu leluma e fils de Marga bojo mo Mali Bunaya haray ko kajjatu leluma no moy no nel de lam goddo so affaire Dakar salla jabi o nelte goddum d'accord salla jabi merci beaucoup voilà ko do salminami gido mama ya kankadi en salmini moƴƴa 78 116 82 38 merci Abdourahimi Diallo le président Souci Foli résident à Dakar merci beaucoup en tout cas effort jidi fo jamono yidde da wakilade ya Allah landon marsin tournoi on
okkama kutu e mum okkama ndam e mum acca yetten kadi goɗɗo ka ligne allo 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 oui Ibe Bela Joli nala to hiɗon e jang karamo ko Mamadou Winde Diapo depuis Guinée Conakry a telemele karamo ko mamma lagine Conakry way meɗen telemele hoore wel yaɗo meɗen darde baɗo no laaɓi foy ene mi salmini on avant tout d'abord no Aissatou Mariama Alassane Alseyni ɓe fof poppuyɓe jang men dardema ɗo ka téléphone on ɗo ka application ɗo ɓay mi addano application on miɗo daara ɗo no laaɓi poste kala ko feƴƴata Jama TV miɗo suivre inchallah min kay mi nelda on image ji ko fewndi ga kon si Allah jaɓi meɗen ka laawo inchallah ko honto ceerno Wudi woni mo ka men dow to ka ceerno Wudi no yahi ka hoore kofi joni mo naɓi ɗo dow ko hoore kofi joni ah d'accord mi salmini on fof mi landike so tawi on tawto e jang awa mi hiwrike kala liggotoɗo nder toon kala liggotoɗo Jama TV mi wawata on kontude wona o ma o mi hiwrike e Djidje Wuri e kala wonɗo e darde télé on e kala yiɓɓe télé on e kala faalaɓe télé on yaari yeeso mi hiwrike fof mi accala e goto so naati ɗo hoore mum kono ko anni mi gujjo acci ha yawɗon tun naati ka suudu a wujjimmi few ɗum yandi ɓe andi mi ari ko ɗum waɗi so waɗ ɗum so ɓe andi lan ton ɓe andi ɗo watta ɗum ɓe wujjimmi few téléphone on mi wolanta on ko ɓe nabi ko minne yo duwaji ɗi jaabike voilà merci beaucoup karamoko Mamadou Winda Diabo jibinande télé lewre kofi fewndo ni ɓe lagine ɓe yawno fatunde hiwrodirgo fatunde baba e maɓɓe yarna hirno ɓe yaafo yaafudaɓe yaafaɓe donc ɗo andi baye maɓɓe feƴƴinno ɓe hooti hiwrago fatunde nden kono noon baye maɓɓe ko feƴƴiniri ko 116 ans duuɓi temedere e sappo e jeego mi yarta goɗɗo ka ligne allo allo oui jaram hiɗon e jang ha hiɗon e jang allo nam min ni siɗon e jang jantum a ɗuyɗu télé ma on seeɗa wawi famodirde mi yagise me falalo min alali jantum allo voilà merci a ɗuyte e télé ma on seeɗa wawen famodirde ɗon andi kono mi worino noon karama ko Mamadou ko hiwrago fatude baba e mum nden yeehi laggine e ton e télémile kawete hoore kofi mais fewndo eɓe télémile centre donc salminen ceerno Wudi salminen Aissatou kan kadi Aissatou original madame Bari original salminen Mariam aussi Mariama kan kadi vraiment e fayɓe mum ɓen fop en acci ala e goto salminen Tidjani men jaa kan kadi chauffeur jonka Winde Diabo salminen kadi Tidjani Tocokun on andi Tidjani no mari tokora ɓenamo Tidjani menamo Tocokun kun ara en salminiɓe fop kadi en accali hay e goto kala wonno darde télé on ka karama ko Mamadou télémile hara en salmini ɗum acca allo on jarama on jarama hiɗon e jang jantum alhamdulillah hiɗon noddanmi honto ɗon maake honno Abdourahmane enen Colobane ko monima Abdourahmane monsieur Abdourahmane Colobane monima way kono ɗum hiɗon e jang son Habibou keso on men falano d'accord min habbima noon law kam hombo merci beaucoup Abdourahmane a torike son a jali mi famali ali 78 116 82 38 haray vraiment ɗen weltani wonɓe darde ka page Facebook ɓen par ce que hande noon hiɓe décidi ɓe daray émission Dj Bella Joli noon kono mi wori noon téléphone mi wolani on karam ko Mamadou wiɗo harayno kono ɓay andi Allah warata lontinali téléphone on maggi turray min ni Bella ƴetti o ɗo ala tandan il faut waɗa ɗum ɗon ƴetta goɗɗo go ala tandan e ɓakor ko ɗum si mi waɗi numéro kesso téléphone kesso kono miɗo faala kadi noon téléphone pour fansi ɓen kadi yoɓe jooɗo ka télévision ɗo nodda min na Bella mi okkima o téléphone ɗo acca 78 116 82 38 allo on jarama hiɗon e jang jantum hiɗon noddanmi honto ɗo maake honno simen nodda Dakar ɗon ɗon maake honno Grayof mi salminiɓe Grayof ɓen fof ko son Aissa Kindiyam e faala son Aissa Kindiyam mungu mo honno de Fulamusu régime anani Fulamusu bungu rejo ɗa ok d'accord
ko la sabbi non de joni songo ngonnani joni nani oui joni sallah jabi aw joni non merci beaucoup donc waray ko be krayo be ngin salminde be krayo parcelle ha memano e mato e Pikine salminen kadi wano kanko Husay tanti Aïssa depuis Pikine walla ida ciaro ginaaw côté marché waranka voilà en salmini be fop ngacciali be kambe kadi je ne sais pas sere Allah walliba walla ko no en salmini be ngaccibe salmine sere e sar rival salmine sere majina hulali ke ngadi wonbe do e Grand Dakar président no ne Nafissatou Diallo salmine Grand Adou Bambara e Kouyaté Fass mi yegital kadi wano kanko Bafodé Balde depuis 25 e yegital kadi wano Samba Kouyaté kambe kadi fo be ndar émission on salminen kadi wano en tout cas acha yetten goddo kali kadi allo allo merci beaucoup kala fala do yen yewtu min non adu ite télé on walla potto da takko télé on yewte ngal salmen kadi Habibatu kankadi yeyo bisa bon Dakar kankadi fendo mo darde émission on kanka Dio Diallo salminen be moƴƴa en salmini kala tawado ka association alliance de la sous-région Ibrahima Sori depuis Wakam kanka no salmina monsieur Tog le président jeunesse do Sénégal on kanka do salmina mo moƴƴa Tog Grand Isaga soyez anniversaire kanka di o yawno wadugo fête makko gon laggine anniversaire makko mi sigi dum hewti yanke dimanche acca ƴette gaddi goddo kaleñi allo widi bela namo jarama on jarama ko fiundi ton ido ngi jang alhamdulillah ido make on de do noddami honto ko men Amadou Paykum officiel na ko men Amadou Paykum monsieur Amadou Paykum officiel kono wari Amadou day jang alhamdulillah en wayri ndiri Amadou kono fewndi a yetto dal gilloji ni mo weltanama de merci beaucoup Amadou mo weltanama dole yalla nabiron yeso amin ok harami do toyi don son Ousmane Paykum douane nene d'accord ok merci beaucoup merci Amadou Paykum wala artiste jo kangadi won do e ngor walla o ya Wakam en salmina moƴƴa sadi ka rewɓe wano Binta weeli ngara en salmini ɗum ka sale nene Sara en salmini e moƴƴa innemɓe merci beaucoup anniversaire on haray jama soutenimo moƴƴa samedi le 2 décembre salmin DJ Diallo parce que andi ko DJ Bela waɗi ko alliance de wo DJ Diallo mo daro haray vraiment ɗe weltanimo moƴƴa acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui allo oui on jarama jarama DJ Bela nala ton ayo hiɗa e jang ayo kono ko Tama Jala men faala ɗon Tama Jala hay min la faala Tama Jala ha ɗum ko mbuuɗi noon faala okay. ni allo ok Tama Jala ɗum ko halis ɗum noon la faala ɗum ni halis ɗam mari programme fen ɗo halis ñamete goɗɗo o anda la ilaha illallah merci beaucoup en okay mo Tama Jala voilà régime adnan ɗon taw clip musique ko mboma torano yama bari on ɗon ala clip adnan ɗon bisi on arten noon e Ousmane Paykum arten e kan kadi goɗɗo torino même ñaki ɗin Gianni Alpha ha hoore nden ta sikku acca régime a mayka Gianni Alpha d'abord arten e ko heddi kon kadi ɓayɗo gandi ɗen ɗo siɗon fala appelez moi en pullo hulata pullo hersay pullo ko enen pullo kanene pullo ka baba signé Gianni Alpha vraiment respecten hoore men anden ko en iwdi noble anden ko en iwdi labandi anden ko en iwdi diina anden ko en iwdi yiɗandi kono a pullo Fouta ko ñowgol ɗimmo mum lorra ɗimmo mum wara ɗimmo mum ƴakka ɗimmo mum surra ɗimmo mum ko ɗum pullo Fouta wondi tele pullo Fouta ko iwdi noble mi torikema Allah ko torotoɗen Allah ko toroɗen ɗum hoore men walla toroɗen hoore men sansen jikkuji men ɗin arten namuji men ɗin comme mboma no wodita noon wo sa Europe a wono e duuɓi temedere sa arti ari namu ma on a tawa e marsata cosani ma on a wonta e makko ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo oui on jarama ɗon e jang jarama nana ton alhamdulillah ɗo noddami hoɗɗo make honno en ko Ceerno Baba mi nodda Yera
e yeraɓe fof no salmina ɗa e jang ene jam alhamdulillah on Allah tan alhamdulillah ceerno waaw ne fala ngaddan men ɗon clip boma kelim boma joni so Allah jaaɓi waaw merci ceerno mi salminiɓe ɓe yera ɓe nani waaw voilà merci beaucoup 78 116 82 38 kala falala personnel min bela personnel min ni dey a ƴetta 76 waɗa 785 84 13 76 785 84 13 ko woni numéro en question fen ɗo ha mi hetta numéro ji an ɗin ɓayɗande yetto soɓɓe naɓila numéro ji ɗi merci karama ko mamadou encore une fois merci famille kala mon ɗawro ma en tout cas no darde fen ɗo émission on wakam ngor almadi foof en calmini en accali hay goto goɗɗo kadi no ka ligne allo allo votre correspondant na ɗum mi landiɗo dey votre correspondant merci to fria aussi en salminimo ton e Pikine salminen kadi wano bobo e Bakar e kala famille ɓe fria ɓen fof en accali hay Mariama madame Bari kanka depuis Wakam en salmina Binta Bari Rahmatullahi moan nenen Bari kadi e salminama ha ko heddi kadi ko heddi mi inni on tun haray kala na mi accali fami on sina accuɗo hoore mum mi yeton noon hunde wodre komo ma bonamma min mi suuɗata wowlugol ɗum a waɗay ɗo émission ha gayna a yi'ata siɗɗo ma hiɓɓiɗoma noddama téléphone no encourage ma koye daro wowlama haalaji ɗi ananɗa hoore ma a wonda e mo haɗa ɓuuri on tigi hay wonkil hara son tippoy ka mon ko an ɓuuri on tigi hay ka natte hoɗe waale kono ko on darto e wowlugol ma acce onon kadi tambita ɗon mo on ko ɗum woni important woni jokkere nanda wowlugol mo ma ko tambitagol mo ma acca ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 wi on jarama ɗon e jang jantum hiɗa e janno ma tudde ko ɗum fewndi toon ay fuy awa jokka fuy eyyi donc hay fuy fewnotako mo jokka fuy fuy fewnotako toon ɗayne honnoɗa noddanmi on to ɗayne honnoɗa noddanmi hon to allo mi inni merci beaucoup haray tigi tigi on après o artoy ka ligne en salmini jaman foof min nen noon fewno ɗon andi anniversaire DJ Bella Joli noon anniversaire ndaru yiɗa on mo Jama TV présente on collaboruɗo e portal fi ɓantal suusi foli duguntunni on walla résident à Dakar haray ko samedi le 2 décembre haray ɗon ɗe e lycée Kennedy en face monument Colobane on teddungal le jama on fop voilà teddungal jama on fop haray en artoy clip goto arten kani kadi bon mboma bisou arten en ɗon siaren ka heddi ɗon kadi ɗon andi min on mi ronkata tankiɗo noddelan haray ko fimo joɗɗinimmi ɗo acca may mboma bisou
Bisou. Acha. Ansonanan donc kadjatu leluma be anda hande kadi ko duma si areng donc hande tono Ousmane Pay ngarta donc kadi joni salla jabi hande kadi ko amoranan asoralan 78 116 82 38 haray donc andi pareng concert on walla yon anniversaire long combo ko monsieur Mamadou Saliou le président jeunesse Sangaria. Monsieur Mamadou Saliou Fass le président jeunesse Sangaria on kam ko woni parrain d'honneur. Et donc ande monsieur aussi monsieur Sidi Ndeylo le président jeunesse moyen Guinée famille mo yade marengon combo. Et donc ande peps ensemble pour le Sénégal tanti Aïssatou Diallo kaboni marengon en tant que madame la présidente. Salam alaikum. Allô? Tu es parti? Ok. Haray peps ensemble pour le Sénégal ka Elhadji Mamadou Salif Sow haray marengon ko tanti Aïssatou Diallo kanko ni madame la présidente donc ande ka peps ensemble pour le Sénégal. Petit Yero Thiaro inshallah jabino tawa kan kadi ka parembe passé do andi Petit Yero vraiment ko neddo man dawrama verdict mi sa wolay gonga da welami harana nafigiyagal hala ko dum ci Petit Yero mi jettimo mi do weltani mo moƴƴa esirabe en impact Thiaro kan no salmina moƴƴa et puis arnaka yara don salmina merci à vous tous et kala en tout cas waddo safo comme no wirita non policier be copain be am fop parce que joni la mari dongal police copain joni kam mi fewtoɓe na wa dije yaangi toj télé bi yaangi toj aduna bi donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur sa sant vraiment du ma tudd kenn yéen ñëpp laa voilà tous ñeen ñëpp may naa leen dinaa leen may benn morceau xam naa ki ngeen soxla mais dinaa leen may benn morceau voilà si fekki ɗon hara en salminayi ne jamam fop na 76 personnes fondono capable no ndarude émission on ka ñalorma ɗo marguere ka ñalorma wonde harana jooɗi ɓe ka télévision jiɗen en tout cas émission on no progrès jude vraiment acca ƴette goɗɗo ka ligne allo il est parti d'accord merci beaucoup aray ko ɗum wonɗen e yewde toujours mi yettan anniversaire lon sallah jaaɓi ko à partir de 19h30 20h haray ka lycée Kennedy en hewti entrée on non c'est 3000 francs CFA salminen kan fammata yeyowo takko campénal to e tabal fruit kanga do salminama takko hôtel sum en salminen kadi jaari wonɗo faasi ɗo en tout cas e salminen kadi séréji ɗi fof kono mori noon wanno sére sa riva fooli rewɓe fotti fooli kala en tout cas sére wonɗo ɗo Sénégal en salmini jette goɗɗo ka ligne allo allo oui kono way on jarama ɗon e jang nala to miɗon e jang alhamdulillah ɗon wona émission mo gonno laɓede meɗen acciti tañjiɗi meɗen darde on nan merci modi mi weltike ɗayne honno ɗa noddammi on to min ko Abdoul Quddus depuis Colobane Abdoul Quddus depuis Colobane waaw konto e maali woni komon kako dongol kako pita kako on to no nama min maali komo mi leeluma laɓe leeluma andi kajjata leeluma no arde ka kajjata leeluma ne awa koye wernumo dey koyon wernumo dey par ce que ɓay ñande mi wimo hay ka santoji de leeluma no wolde fima o wi non ɓe leeluma ɓe lam fala ɓe mobilise ɓe wernammi mbaɗo en tout cas eyyi ko noon woni ɓe wi ɗo neɗɗo ko bandu nani awa d'accord tati aninaylan e waɗanten men noon hombo tati aninaylan tati tigi d'accord ok merci beaucoup voilà haray tati kay voilà ka aninaylan arta e mum donc en yayidaren kajol leluma si arten par ce que neɓata émission men on lanna waynodiren kadi ha kikiɗe sallah jaaɓi acca régime si tawi tun kaƴalel maɗi pré adnam kilipon jamma anda ko mboyte kajjatu mo leluma kadi akasa merci beaucoup voilà 78 116 82 38 régime attention acca
wonɓe darde ka page Facebook ɓen fop vraiment lan weltani on miɗo weltani on miɗo reni kadi kon ɗon wadde kon partage on kadi like on en tout cas lan weltani on moƴƴa yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude par ce que vraiment ɗon branché émission on acca émission hande kay mi tardintamo kono wonɗo e wiide noon si allahu lanno jaɓi émission 100% ambiya tous les lundi ha ɗo sala jaɓi acca ƴette ka ligne allo 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 oui on jarama ɗon e jang jan to wonole alhamdulillah ɗo noddami on ɗo maake ha hiɗo noddanmi honto ɗo maake honno merci beaucoup si tawi tun vraiment si tawi en yeeyi on télé mon on ɗum ɗon woni ɗum on tigi on en salmini kala wonɗo darde ka page Facebook onon jooɗiɓe kadi ka télévision ɓen ɗon waɗi jakkallo e man mi salmini on mi tawi on kadi ka joɗɗen ɗon mi salmini on onon wonɓe ƴeɗe téléphone on kadi noddanmi mi salmini on mi weltaniki on yo ko Allah yoɓata merci beaucoup en tout cas la weltani o moƴƴa ko ñalorma ere golle kono on yi émission on no darede moƴƴa jama on apprécie kadi émission on haray la nodditi inchallah jaaɓi le 2 décembre ɗum ko honto watta o lycée ɗiɗo fijen jalen waɗen fi hon ɗum iɗon andi chaque année dijejo on ko nde wotere o waɗanta ɗum ɗon ƴette goɗɗo ka ligne allo ok haray ko nde wotere dijejo on waɗata ɗum ɗon pourquoi waɗa ɗum ɗon ko daarugo senamo kan kadi allo allo merci beaucoup haray ɗen kadiallelu ma noɗen en vidéo ak yentuɗen on vidéo ɗon arten kadi clip uji ɓayɗo gandi Ousmane Paykou no torano arten e Ousmane Paykou arte kadi ko heddi maydaren kono kadiallelu ma wolani jamma on ɓe nana kamɓe tigui ɓay ko kanko wowli régime. assalamu aleykum on jarama famɓe kajjatu leluma on jarama yiɓɓe kajjatu leluma memaɗa a memali ka memeteɗo haray ko ɗum addi ɗo kajjatu leluma hande ko andintingol on ko sati kon no laati ɗum noon ko honɗum hiɗe yaade Dakar anniversaire hombo kanko DJ Bella Joli joɗoranɗo en Dakar haray noon famɓe kajjatu leluma wonɓe Dakar ɓe foppu no invita nden ñande ka anniversaire kanko DJ Bella Joli himo ɓeydi duuɓi haray noon konto ɗum watta on anniversaire le 2 décembre haray ko lycée Kennedy en face monument Colobane lycée Kennedy en face monument Colobane haray on foppu moɗo famɓe kajjatu leluma ɓe fop famɓe DJ Bella Joli ɓen fop haray nde ñande meɗen habbi o halanan ko waɗumami hiɗa winda yennalan hiɗa wawla ɓarindo halanan ko waɗumami ko ngari ɓuruɗami kako darde ɓuruɗami haray ɗo leluma en tout cas ko mi naninane somma on ɗayna ka wiwɗa o a waɗay ka haaluɗa o a hunnay c'est là que jamma il faut fa pourquoi non min ko ɗum ɗo welatanmi min mi ala kaalisi ko mi yoɓa artiste jo kono noon si tawi kadi a wi'ilam Bella mi waɗante ɗum ɗo mi wima mi waɗante ɗum ɗo si allahu lan ɗon jaaɓi ko état wo ko état yo aldandu mi mayde kono metto mi waɗa ko wiɗen halduɗen kon kadiallelu ma ko remerciement ɗo mi remercie e ma avant tout d'abord par ce que a dari ke wiɗa Bella miɗo souhaituma ñande watta anniversaire ma o noddam mi ara mi jonama par ce que mi andinte an e min wona hande ko ɗum simmi simi wolta siɓɓe ngo asa fuɗɗoto waɗi tun e kaari ɓene o se ko sama kala awa artiste yo guinéen jo Allah hirno Sekou Ba Fatako yo Allah hirno Saydou Sow yo Allah hirno Fatou Linsan ko wallahi azim ɓen ɗon fof piiji bus miɗo andi meɗen andiri na noon fiɓe artiste ɓe wuuro ɓeɗo wonɗe ñewolde fi mum donc walla débutant ɓen ɓen ɗon no andi miɗo andi acca ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 acca régime haray kono mi woɗiri noon nanen ara mi torike jama on fop en torike surtout le président Malal Bari Bantignel yoɓe vraiment ɓe souten anniversaire on moƴƴa neɓatara chaque jeudi en invité woɓɓe yewten fi anniversaire on teli merci publication jiɗi mi yii guiɗo mama yami publication jiɗin kadjata depuis Rebos kaka mi publication jiɗin jaray kadi depuis Grand Dakar mi publication jiɗin Aissatou Bari depuis Grand Dakar vraiment mi yi kadi hawa depuis Grand Yoff kaka
mi publication merci jari aussi depuis Grand Yoff before mi publication ji en tout cas la weltani o moƴƴa hara mi anno kajjatu leluma e fils de marga ko kambe woni de face à face et petit DJ pay kon kuulu hara sanji e jaati fere ha memano ma sigi ton ha to fo no nodita ande nyande kadi be ara be tawa kum pay kun don kayno wadde goddu salla jabi au lycée Kennedy en face monument Colobano atta régime minenali ko wida ko moƴƴa mais il faut que voilà DG kadi voilà vraiment publication qui DG di non c'est énorme vraiment guido mama ya aussi en tout cas tout le monde la souhaite yon kambito anniversaire long jama on ar ha hewa kambito don passé don ande ngal wona mintung lan collabori e Jama TV lan collabori e Souci Foli résident à Dakar haray don ande de nyande si Allah jabi ka 2h du matin yoni yo si anangi télévision Jama TV on haray ko direct ka lycée Kennedy wonda aka ƴette goddo ka ligne allo allo ok merci beaucoup hara e salmini fop ara la suite e dimanche arodo sala jabi do ngani tournoi e Souci Foli résident à Dakar ko jouo si Allahu lan don jabi hara e première no wodi deuxième heure no wodi première heure no woni mi famali ko be jota mais deuxième heure mi do fami ko be jota ko bumbuli contre Geme donc andi Geme non kaka amen ko do mi jibina mi jandi ko misida amen den non merci voilà pour partage wonbe partage kadi en tout cas allo allo oui on jaramo hino e jang jando wonole alhamdulillah da noddam yon tamake honno almadi mi salmini be almadi men fonani mi salmini be almadi ben ko nu fala da keki do e ko tom bari so kido men fala no d'accord y a pas de problème okete monani d'accord merci beaucoup e ngokke mo son bari so question e salmi be almadi ben fo en tout cas e yeggitali hay goto hara mi do tori on konno mi wori non chaque année en wada anniversaire men on goto balde le boss merci pay kun sare no invita kanyum kadi en tout cas kala wondo do acteur jo culturel jo la invité dum mi acciali hay e goto personne mi acciali min no sa invita lanka événement ma hanata mi ya sa janno e mum mais na mi do invité fop tout le monde mi acciali hay e goto acca yette goddo kali allo oui allo on jarama nana to DJ Bella ino e jang no welde alhamdulillah la nodda mi hoto dan ne honno no dama ga Dakar d'accord mais ko son keso mi parlo abi patako d'accord inshallah da kam hombo abi patako keso yaldo le baldo da kam hombo la kamal mo antaw déjà merci beaucoup kanyima be ngo d'accord ok ara ko so mi habbi joni il y a pas de problème voilà merci beaucoup aray ko dum wonden de joni régime adnanta Ousmane Paykung dan émission ngon o la ni sen do mi wujji 10 minutes fendo mi fawi émission ngon mais kon jama on dade no apprécier de mi fala ka iwde ka plateau jama on apprécier de moƴƴa mais mami iwale ka plateau jama on apprécier de moƴƴa parce que émission ko heure adnanta Ousmane Paykung do mi wayno régime nene ba Studio Salima la référence Ousmane Paykung sorti album Makong et samedi Belvédère en tout cas ko pilen wadi Ousmane kadi il a bien santé o ardi kadi ka moƴƴi on yi soso ben fe kany sekay be fop be souteni moni bakante be souteni mo kadi à 100%. En tout cas merci beaucoup à Big Diallo en tout cas à Esuyali ko fanda wadde kon merci aussi kala yawnodo souteni Ousmane Paykung Belvédère artiste on kadi fo Guinée mais surtout fulbe ben yega kadi souteni mais yi wobbe ben jouyi wobbe ben wawali joude kono fo wata joudude kono en tout cas merci à vous tous merci on souteni be culture guinéen ben soutenen la culture li ande mi sunaki ha hande mi wullali gonga Ousmane Paykung a andi hunde nden no weli wo satde potti takoma si tawi no liba ma hara ida ka bungudo ko a wasi do nedi ko a waddo fo mais esi wi takoma sabuji den fuddike bonde yo Allah hulan don
hirno mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓen fof yeeso donc e Allah hirnoɓe yaafo donc ɓay min noon nenan no wuuri ko baɓe gam woni ko feƴƴini haray yo Allah accanan nenan jara accanan nene mo kala jara bureau e wakkilo kadi beɗa ko heeɓi feere kon kadi waltonen mum ɗen salminen sansipita chauffeur ɓe men ɓen kay kadi riven 5 en salmini kanko Aliou Mané Zal taximan fof salminama par ce que anniversaire lon ɓe fof ɓe décidi e ngal si Allah jaaɓi ɓe moɓay kala chauffeur jo wonɗo rive 25 mo yahali nde ñande ɓe tawoyay men ka anniversaire émission ndaaru yiɗa donc ɗon andi noon kadial lelu ma wolani on wolan ɓeydi duuɓi namin ɓeydi duuɓi dey ko émission omi woni waɗande anniversaire min donc aray tigui tigui on nani ko wi kon wo ko lycée Kennedy en face monument Colobane kanko wi Safiatou Malal Bari Bantiŋel miɗo welti moƴƴa publication ji la reeni vraiment sa publie tun mi yiyay directement on andi mi partage kadi ka publie ɗa ko mi andinama mi yii kadi komi publie ɗa ko haray miɗo welti moƴƴa sa publie ali kadi haray la weltanima par ce que ko noon aduna on fof yiɗita goɗɗo kadi woɓɓe fewno ni o dari no inna sa golde e DJ Bella waɗu ni e ni waɗu ni e ni par ce que ɓe andata indema no bonne ha juma yana yo Allah dande no saɓen naafigiɓe saabu ko ɗon naafiginaro laari voilà donc mi akkide on e sakkindeya fula musu haramin on mi waynike so Allah jaaɓi ha si tawi invité jo men on noddilan joni tawi laaɓay poy on o wawa hettade ara awa sina ɗum men ara men jonna on temgo kadi wawen konde émission men on simi gayni aray mi andi ɗum ɗon mi waɗno lancana on anno mi anni on kala falla nodde ka privé an 76 watton waɗon 785 waɗon 84 waɗon 13 sappo e tati manam 785 76 waɗon 84 13 785 84 13 kono on numéro en privé on fewno ɗo e kala fala ɗo merci Adjadou Koundara kankani mo ka ligne mo darde merci à vous tous vraiment mi weltanike on fop mi weltanike on fop surtout ma wonɓe ka page Facebook ɓen hakkudañi Allah mi weltanike on moƴƴa par ce que on daari émission on moƴƴa kadi fewnɗoni ni bientôt émission heeɓi 1000 et quelque vraiment mi weltanike on moƴƴa noon moƴƴa kadi haray tous les lundis si Allah jaaɓi tous les lundis 14h30 15h30 haray ɗen ɗo tous les jeudis 22h 0 minute 23h haray ɗen ɗo tous les lundis kadi 22h et 23h 30 minutes haray ɗen ɗo ka émission men laaɓa e poy noon hiɗon hulde men min invité en ɗum hulon men mais attention y a pas de problème mais min arta e mon kadi merci beaucoup merci ciao à tout le monde on jadi bay mi hakkide on e fula musu Habib Fata ko voilà taw zapputele on de joguite francon pot miɗo arde mo merci beaucoup